want, is dit nou connected? It is connected. Die lengte van BC, right? So this is where we use the distance formula. Ag jene, is ek nou lus om dit te doen? Hoeveel eenhede? Dit is 8 en 8. Because it's 8 down, 8 to the right. 64 times 2, 128. Square root 128, approximately 11 point something. I don't know. Told you. Okay, so daar's jou eenhede. And then when we need to calculate the area of triangle ABC, definitely something that I preempt for your test. I haven't seen the test, but I do think that this is something that they could ask. If it was me, I would ask it. Yeah. Dis min of meer hoe moeilik ons dit vra. Hierdie is nog maklik en die vraag het 'n fout in. Ek het al gesien dat hulle oppervlaktes vra van 'n trapezium. But it's not really like, if you understand your like perpendicular lines and you've got your distances, dis die moeilikste is 'n trapezium wat ek al gesien het. Actually no, the trapezium I saw when, ja, dit was meer by functions, dit was meer vraestel 1 en toe ewe skielik toe vra hulle areas. En toe moet jy jou, anyway. At some point in time, the things will overlap, and then paper 1 work and paper 2 work get married and they have lots of babies. And then you need to name them all in one paper. Anyway, so, die oppervlakte van driehoek ABC, the area of triangle ABC. So that's the big triangle, right? Daar's baie maniere om dit uit te werk. Ek dink daar's baie maniere om dit uit te werk. Jy kan die cos rule gebruik. I mean, I don't want to, but I could. How would I use the cos rule? I don't want to use the cos rule. I don't want to use it at all, because then I would have to find this and that, or angles, or what. So nee, ek gaan die oorspronklike vergelyking gebruik van die oppervlak van 'n driehoek, half base times perpendicular height, because I have the perpendicular height. So just to confirm, you would then go and calculate your distance AS weer met die distance formula, and then you would just say, well, your area would be half base, your base would be BC, and then your perpendicular height would be AS. Ons het klaar BC bereken, so your area, your distance BC is 11.31, and then AS gaan jy nou bereken aan square units. Just remember to write down square units or units squared, whatever. Okay. Die grootte van theta, so ek gaan vinnig hieroor praat, onthou die vraag het 'n fout in. Suppose, however, that we, dat ons nou maar met die fout merk en ons, dat ons met die 25 grade werk, dan sou jy sê, hoe bereken ons jou, how would we calculate theta? Exterior angle of a triangle. Onthou julle dit? Ek het nou net daaroor gepraat. So see how your Euclidean meetkunde gets married with analytical, gets married with trigonometry, because in order to calculate alpha, we know alpha is 45 degrees because the straight line has a gradient of 1 that we spoke about that a while ago, but you would still have to show your working. So jy gaan nog steeds moet gaan en sê vir my om vir alpha te vind, gaan ons moet sê dit is gelyk aan die gradiënt van lyn AS. Grade 11, does it ring a bell? Hello? A very faint bell, but a bell nonetheless. So jy gaan die gradiënt van AS moet gaan bereken. Sonja, jy het vir ons so mooi gesê dat dit is 5 minus, wat was dit? Minus 3 en dan weer 5 minus 3. So jou gradiënt is 1. En as jy dan shift tan, dan gaan jy sien alpha is 45 grade. So because alpha is 45 degrees and because theta is an exterior angle of the purple triangle, we would then just say, well, theta
is equal to 25 degrees plus 45. 70. Klein bietjie meer realisties as daai 45 grade wat hulle op ons impose het. Questions? Nope. Okay, ons gaan aan. Vraag 3. So hier het ons 'n diagram. Oh, I love this. Dit maak my baie opgewonde. Moenie hulle gesigte so trek nie. Like excited. Let's quickly read just to be sure that everything is actually on the sketch as it should be. So sien julle, hier's baie soos spelfoutjies en tikfoutjies. A is minus 2, E is vir ons gegee, C is vir ons gegee, B, okay, that corresponds. They are the vertices of a quadrilateral. And then we have a set of parallel lines. That makes me very opgewonde. We've got M. Good. So everything is on the sketch. I can then go to the question. So can you see how I read through that? Just to be sure that everything is indicated on your sketch. Ek raai julle aan, lees maar altyd jou inligting. Bereken die gradiënt van BC. Wat's fout? Klaar gedoen. Dis wat ek hier gekry het, joh. Wil julle iets anders doen? Ons kan enige tyd iets... Okay, so as ons die gradiënt van BC moet bereken, dan kan ons dit doen. Kom ons doen dit maar, want ons gaan alles eventually nodig hê. So either you work with me or just listen. It is up to you. Julle is oud en julle genoeg om te weet wat julle kan en nie kan doen nie. BC. Okay, so hier het ek 'n gradiënt van half. A is die M is die middelpunt van EC, so ons soek die waardes van wat? Julle, ek het so enige gevra in my graad 10 vraestel laas jaar. Shame. Oops. Okay. So, M is midpoint of BC. En nou soek ons vir X en ons soek vir Y. Maar hulle is nie deel van dieselfde coordinate point nie. Jebel. Do you know what to do? I know what to do. Woorde, ja. Ja, ek weet wat jy bedoel. Jy gaan jou vergelykings gelyksaam kry. So ek is happy daarmee. So jy gaan nou net sê, since M is your midpoint and M is X and 2, how did we get X and 2? We got X and 2 by adding the X values of E and C. Divide by 2. Hoe het ons die Y waardes gekry? Ons het gesê I plus minus 2. Dus I minus 2. Gedeel deur 2. Nou dit lyk alles baie die mekaar, maar gelukkig is ons baie slim. So we know that in order to get X, we do that calculation. And in order to get Y, we do that calculation. So ons het twee verskillende vergelykings om onderskeidelik vir X en vir Y te bereken. Okay, so X is 5. Kan julle sien hoe ek vir X bereken? X is die blou / pers. Dan doen ons presies dieselfde met Y. En ons sê 2 is gelyk aan Y minus 2 op 2, 4, Y minus 2. Y is dan gelyk aan 6. Yay! Dis maklik, dink ek. Yes.
Well, remember, this is very much introductory. We start with easy, easy, easy work, and then all of a sudden, I know, but we can't really go to the last question unless we have all the information. So ons moet nou eers alles gaan uitwerk. Okay, so hier is nog maklik. Almal stem saam. X is 5 en Y is 6. So ek gaan julle verskoon my, maar ek gaan nou hierdie delete want julle kan mos nou sien wat ons gedoen het. As jy dit weer wil gaan kyk of whatever. Right. En nou gaan ons gaan en ons sê ons soek die lengte van BC. Ons gaan dit moet doen want iewers gaan ons ietsie moet bereken. Ek dink hulle gaan die oppervlak vra van die hele quadrilateral. Because that's what I would do. Oh, yes. Oh, for sure. Okay. They love asking angles, using exterior angles, and then they love asking areas. So hier sou ek sê, okay, kom ons bereken, okay, ons moet nou die afstand BC bereken. Dis redelik maklik. Ek hou daarvan om dit op 'n ander manier te doen. So ek dink, how many units do I need to travel horizontally from -4 to 4? That would be 8 units. So that's a change in X. How many units from -2 to -6? That's 4 units. So wanneer ek dan dit in my distance formula substitute, I'm thinking, well, the change in X to go from -4 to 4 is 8 units. Change in Y would be 8 units and then 4 units. Okay. So dit is dan 64 plus 16. Square root 80. So jy kan dit dan skryf as 4 square root 5, or you can write it as decimals. Ek gee nou nie te veel om nie. As dit ek was, het ek weer gesê dat leave your answer in simplified surd form. So los jou antwoord in vereenvoudigde wortelvorm, dis maar net 'n voorkeur vir my. En nou wat interessant is, hulle sê vir ons, indien dit verder gegee word, dat AE is wortel 80. So it is further given to us that AE is also square root 18. Aha, did we not just calculate BC square root 80, which is 4 square root 5? Ek gaan dit nou skryf as square root 80 because it really is the same thing. Okay, jou sakrekenaar gaan dit net vir jou vereenvoudig. And now they're really nice and they're saying, listen here, this is also square root 80 units. In other words, BC and AE are equal in length. What does this tell you about the quadrilateral? What kind of quadrilateral is this? Why is it a parallelogram? I need more specific reasons. One pair of opposite sides are equal and parallel. So either you need to prove both opposite pairs parallel, or you need to prove one pair parallel and equal in length, of jy moet bewys dat die diagonals bisect each other, or you need to prove all sides, opposite sides are equal. I don't know, there are like 5 different ways to prove that something is a parallelogram. This is one of them. Nee? All right. Any case, watter spesiale vierhoek behoort het? We just spoke about that. It is a parallelogram. Why? Because one pair of opposite sides are both parallel and equal in length. Now they want the equation of AD in the form y equals mx plus c. Dit kan ons beslis doen. AD, why would they do that to me? Ons gaan dan eers vir D moet bereken. D is die middelpunt van BC. So D either by inspection or by your midpoint formula, you would add the 2 x's and then add the 2 y's, divide by 2. Minus 4 plus 4, okay, dit gaan, sien julle die fout op hierdie skets? Daar is veronderstel om 0 te wees. D is supposed to be on your y-axis, because if you're trying to find, oh, it's not the midpoint. Wag. Whoopsies. Not the midpoint, but it is perpendicular, so we need to find, oh, the gradient of AD. Ja, wat is die gradient van AD? -2. Hoekom? Okay. Daai 2 lyne is loodreg. Ons het klaar vraag 1, dink ek, toe ons die gradient van BC gaan bereken. En die gradient van BC is 1/2.
which means the gradient of AD, which is perpendicular, should be -2, negative reciprocal. Omgekeerde, well, negatieve reciprook. So because it's -2, we then have to go and say, well, how did we calculate the gradient AD? Because I'm really trying to find point D. Gaan ek dit kan doen? Wel, hulle soek nie vir D nie, hulle soek eintlik net die vergelyking van die reguit lyn. My apologies. Good, so that means we can substitute A into that formula. Okay, so reguit lyn formule van AD is mos nou gradiënt x plus c. I'm going to substitute A into that straight line. Since think about it, we're trying to find this equation, we're not trying to find point D, at least not now. Cool, substitute it in. Y equals -2 x -2. Dit lyk vir my reg. Is dit maklik of moeilik? Sou julle dit kon doen? Ek dink so. Nou kom die vraag, bepaal die koördinate van D. Ek weet wat om te doen, weet julle wat om te doen. Okay, so hierdie vergelyking, dis jou gedagtegang is op pad in die regte rigting. Jy het gevra watter vergelyking van watter lyn was dit was die groene. Sê weer die woord vergelyking, maar kyk na die ander kleur highlighter. Sê weer die woord vergelyking, maar kyk na die pink highlighter. Met ander woorde, kyk na die lyn BC. Jy kan dit nie daar instel nie, want nie B of C lê op daai lyn nie. Ja. Ja, want dit is 'n snyding. It's a point of intersection. En ons het geleer die oomblik as ons twee reguit lyne gelyk stel aan mekaar, dan vind ons die snyding. Dan vind ons die punt van the point of intersection. So they actually guided us in the right direction. As ek was ek net dadelik gevra wat is D. Maar nou moet jy dink, al hoe jy dit kan kry is om die twee vergelykings te vind. So I would then go and proceed to find the equation. Hierdie uit my pad uithaal. Okay, ek gaan die vergelyking vind van BC, ons het die gradiënt, so no? Nee. Wag, nou het ek iets verkeerd gedoen. Gradiënt is 'n half, daar is 2, -4. Ek het niks verkeerd gedoen nie, ek is okay. Right. En dit beteken dat jou pink lyn se vergelyking half x -4 en dan gaan stel jy mos nou maar net daai twee gelyk aan mekaar. Happy days. Maak dit sin? Yay! As jy gelyk aan mekaar, got it. Punt D word dan gekry. En aan die oppervlakte van ABC kan jy sien ons fokus dan weer hier op 'n oppervlak. Triangle A. Wat soek hulle? ABC. ABC. Jy gaan weer die afstandformule gebruik tussen A en D. Half wat? Sal ek dit so doen? D is nie noodwendig die middelpunt nie. Nee, jy hoef dit nie uit te werk nie want jy het 'n loodlyn. So jy het die perpendicular height of, if we were to highlight this triangle, right? The area of this triangle can be calculated by saying a half base times the perpendicular height. Maar jy het nog steeds albei afstande nodig. Dis een manier om dit te doen. Ons het nou glad nie gewerk met hoeke nie, so ek sou definitief nie die Gauss rule of area rule wat ook al gebruik hier nie. Dis my snaaks dat dit 3 punte is
Het ons al, nee, ons het die afstand BC, so ons moet sê die afstand AD gaan uitwerk het. OK, daar het ons klaar gedoen in die vorige voorbeeld. Ons kyk gou of hierdie enigstens bietjie moeiliker is. Wil julle nog analities doen? Hier's inklinasiehoeke, hier's bewyse. Ek is nie presies seker wat daar moet aangaan nie. R en waar's S? O, loodreg. O, hier moet jy bewys dat dit loodreg is. Het julle enige huiswerk gekry wat julle voel? Toetse. Wil julle terug doen? Ek kan nie 'n 2 uur klas inwerk volgende week nie. Maar dit is die omvang van die erns, ek verstaan. Wil julle ietsie vir terug doen? Moet ek vir julle ietsie opsit? Huh? One question for Trig. Okay, kom ons kyk gou. Ja. Ja. Het julle klaar calculus gedoen? Nog nie begin nie. It's like the best part of maths. Okay, hierso. Ek wil net gou bevestig, julle gaan skryf oor bewyse. Dis basies algemene oplossings, like equations, doen julle terug vergelykings. Ja, julle doen nie grafieke nie. Julle skryf nie oor. Okay. Cool. Ek het definitief vir ons iets om te doen. Okay, so hier wil ek hê julle moet dit vir my vereenvoudig tot een trig term. A single trig term. Simplify. Dis vir 5 punte. Begin vir my daarmee asseblief. Ag ja, daar's verskillende maniere om dit te verduidelik. Ek is nou in two minds.
it's technically the same thing. So I'm just sort of separating it a little bit to show you that I know, and you know, hopefully, that sin x over cos x is equal to tan x. Okay? Julle weet dit. Ek gaan nou aangaan na die res. Met ander woorde, jy tan x op 1 maal met 1 op tan x. Dan gaan jy sê, juffrou, daar was nie 'n tan x nie. I'm aware. Ag, daar was nie 'n 1 nie. Ek weet, maar as ek hulle nie vir jou 'n bietjie uitmekaar uitsit nie, gaan jy nie weet dat dit kan uitkanselleer nie. Die ander opsie sou gewees het om vir tan x 1 op tan x te skryf as cos x op sin x. Because that's like tan x. Ja, okay, dis by. Kan sien julle is by. Ek kies maar net altyd die maklikste opsie. Right, so that becomes 1, great. En dan vir die res, sin x, sin 180 grade plus x reduces to what? Hoekom is dit minus sin x? Waar is third quadrant? And sin is negative in the third quadrant. So then it reduces to an acute angle, fabulous. Cos 90 degrees minus x. No, where are you? First quadrant. Wie is allemaal positief in die eerste kwadrant? Allemaal. So even though you know you should use a co-function because of that very dangerous 90 degrees, because you're in the first quadrant, it would just change to sin x. However, if we gave you cos 90 degrees plus x, what would that reduce to? Because the first question is, where are you? I'm in the second quadrant. Hoe is cos in die tweede kwadrant? Cos is negatief, and then you reduce it using your co-function. Okay, so dis maar net ietsie wat ek wil hê jy moet bewus wees van. So now we've got 1 plus ook 1 minus sin squared x. This reminds me of an identity. There we go. Easy peasy pudding and pie. Hoekom? Want sin kwadraat x plus cos kwadraat x. Big old famous 1. So if you were to subtract sin on the other side, then you would get cos squared x. Okay, so dis jou enkele trig verhouding of trig term sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Oh, this is going to be lots of fun. I want you to please simplify. Is dit is definitief 'n matriekvraestel. Ja. Okay. En dis maklik. Ooh, yippie. Without using a calculator. You might need your formula sheet for this. Moet ek vir julle 'n paar goedjies neerskryf. Sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Absolutely no calculators allowed. Maar hoe? Nee, ons werk nie nou met 30 grade, 60 grade, 45 grade nie. My gevoel, I have a hunch, en dit is die dubbelhoek identiteite. Nou, as jy mooi kyk op jou formuleblad, sal jy sien dat cos 2 alpha of whatever jou hoek is, het ons nou vir jou 3 opsies. Opsie nommer 1, cos kwadraat alpha minus sin kwadraat alpha, maar ons sin is dan nou sin kwadraat 35 minus cos kwadraat 35. How do we fix the problem? Haal 'n minus uit. So jy faktoriseer 'n minus uit, and then it's like sign change rule that we learn in grade 9, nee? Okay. En dan onder die lyn, dink gou aan jou cos dubbelhoek. Ek ook. Sin dubbelhoek. Daar's net een van hulle. 2 sin alpha cos alpha. This, I mean, I'm reminded of that. As ek aan die onderkant kyk, dan sien ek, weet jy wat? As ek 'n 2 sou uitfaktoriseer, dan staan daar mos 2 sin 10 cos 10.
Hallo, hoe cool is dit? Right, nou, double hoek, ons gaan nou van die regterkant na die linkerkant toe. So at the top, your numerator becomes negative cos, to be maal 35 grade, dis jou double hoek. En onder die lyn, ek hoor dit as dit nie mooi reguit as hy. Onder die lyn het ons 2 sin, 2 maal 10 grade. En al die vraagtekens het gelyk op almal se gesigte opgespring. Daai en daai en daai. Ek kan aangaan. Hierdie is jou dubbelhoek, dis vir ons eindig. En dan omdat ek nog kleure het, gaan ek dit nou maar gebruik. Hierdie, for a lack of another whatever, is daai. Maak het nou sin? Ok, cool. So nou het ons minus cos 70 grade. En nou moet julle slim wees. Nou moet julle slim wees. Ai. Ek sit dit op YouTube vanaand, so as julle my link het, my handle, wat is die woord wat julle jong kinders gebruik? Soos my YouTube channel, as julle dit het julle dit? Want ek het Sonja gaan vir jou stuur, okay? Right, cos 70 grade en sin 20 grade noem ons mos nou kofunksies. Hierdie is gelyk aan 1. Hoe weet ek dit? Want ek is 100 jaar oud. Hoe moet julle dit weet? Want sin 20 is dieselfde as cos 70 grade. Hulle is kofunksies, hulle verskil, of saam is hulle mos gelyk aan 90 grade. Dan gaan hierdie uitkanselleer, finale antwoord is minus 11. En ek dink, ja, ek het eintlik nog 6 minute, ek wil dit baie graag gebruik. Kan jy bly vir 6 minute? Jy kan gaan as jy moet gaan. Dit is julle reg, okay. Ek gaan nog enetjie doen. Daar was 4 punte. As hulle vir jou gee cos 26 grade is gelyk aan m, en sonder om 'n sakrekenaar te gebruik, dan weet ons we need a diagram, we need a sketch, and then they want us to determine ek gaan definitief 'n driehoekie teken en dan maar net my identiteite dophou. Okay? So driehoekie 26 grade, adjacent over hypotenuse, jou skynsy moet dan nou maar 1 wees, en as jy dan Pythagoras gebruik, dan gaan jy kry 1 minus m kwadraat. Nee? As jy nie weet nie, gaan doen Pythagoras van scratch af met jou driehoekie. Nou soek ons 2 sin kwadraat 77 grade. Hoekom laat dit my dink aan? Kom ons kry net gou die res van die hoeke, voordat ek nou begin paniek. Wat is die komplement van 26? 64, I don't know if we're going to need that. 77, is hulle okay? Is hulle alright? Is dit reg? Dit moet reg wees. Kom ons kyk gou vinnig na ons identiteite. Formuleblad. 2 sin kwadraat ietsie. Ew. Ek kan nie dink dat dit reg is nie, want dit is 'n DBE vraestel 2019. Ek sal kyk of ek sy memo kan kry, my grotiens wag nou om in te kom.
So dit is Department of Basic Education November 2019. Ons kan sy memo gaan opsoek, maar ek weet jy gaan iewers 'n dubbelhoek identiteit gebruik. My vermoede is kos 2 alpha of jy gaan waarskynlik I don't have a clue actually. Ons sal moet gaan kyk, maar ek gaan eers ophou hierso.